Wolfa napravu. Pada crveni barjak, Bombarder 2020. pušten. Stimuliše rukama Wolfa, Rizvan Sakić, osvrće se preko desnog ramena Šašić na čelu Flashmob. Drže džokeji svoje konje, iznutra će Flashmobu proći Wolf. Wolf, Flashmob. Opiljenje glave, prati Wolfa, treća pozicija za Marabela. Četvrta pozicija Anks, peta Son Corleone, šesta Luis Fernando, sedma Premier. Trku vodi Wolf na dužinu i po prednosti u odnosu na korpulentnog Flashmoba. Potom Pacman Belians, glava glava, zatim glava glava Son Corleone, Luis Fernando. Začelje za Premier, iznutra Wolf, spolja Flashmob, treća pozicija Anks, četvrta pozicija Pacman Bell, kao da pokreće Luisa Fernanda džokej Goran Mešetović, izbija na četvrtu poziciju, predposlednji Sonny Corleone, začelje za Premijera. Wolf i dalje vodi, Flashmob i dalje preti. Flashmob napada Wolfa. Flashmob za pola dužine, 3/4 dužine, dužinu i po, odlazi na čelo. Anks pokušava to da isprati i on dobiđe Wolfa. Radi na Wolfu Rizvan Sakić, stiže i Luis Fernando. Tako vodi Flashmob. Flashmob, Anks, 3,5 dužine. Isto toliko, nešto manje između Anksa, koji dobija prva dva korbača opomene i Luisa Fernanda. Potom predužina pa Wolf. Premier izbija na peto mesto. Tako vodi Flashmob. Flashmob, Anks. Flashmob, Anks, Luis Fernando. Dostaje Wolf, ali pokušava sačuvati četvrtu poziciju. Flashmob vodi ovu trku. Flashmob, Anks, Luis Fernando. Konji iz malih trka za vratom dišu, oni koji su bili u vrhu Ribnikara i Trajala. Konji iz malih trka ode, Flashmob koji ide i sedu mu je Milan Konkonj. Flashmob ruke na vratu, Flashmob Šotić. Druga pozicija Anks, treći Luis Fernando, eto Premijera četvrtog. Wolf plaća danak taktike, peti Son šesti, Pacman Bell sedmi. Za trijumf dvostruk njihovih grl, trci Bombarder, trci Progori Žrebaca, Flashmoba i Anksa. Dami i gospodo, molim vas jedan aplauz za ovaj tandem. Pobjede ovako, 5 dužina, 20 dužina.